Te perlo kakani ka video ngakarpat ya pi ale si bahaya pej namar ngangit hakini ki por baro ki briu ki bala ya penon kam dakajing si online ling baka jipe. Te perlo mentah hakani ka video ngani kaya pi ya kita ki perlo ki bempanang te kumno bapin siu online ling baka jipe. Te hakani ka video ngai kai kumno ben siu bilaj ling baka jipe. Te perlo ngakarpat ya pi lada pidang tamai kan ka channel jongas coba bapin ya subscribe like share. Te perlo ale mentang ni sedang no. Te perlu kapa pila don ka cipe na marangit baro ki briu mentah ki ya penon kam leng baka cipe. Te mentah kumno ban siu bilaj leng baka cipe. Te mentah pi klik ikan ka cipe up ka jong pi perlok. Te dalami kumni perlok pi klik hang ni elektrik klik hang to. Te hang ni perlok pi haban to Meghalaya Power. Klik to Meghalaya Power. Di dalam ikum ni Meghalaya Power. Di endal dalam ikum ni perlu kang tu customer ID sampai itu itu ID badon haka bilat ke jongpi sampai baik tu ka bilat ke jongpi sa pendap yo ya uni customer ID yang ni di page di hang ni saya ka kerteng ka jongpi di hang ni so ai tang si teng dak s link koi so ai tang to tak klik continue di hang ni perlok sa page kay aday ni em kato ka kerteng baran hang ni per kato ka pilat ka jongpi di page hang ni kan sapo ka kerteng kumbadon hak to ka pilat di sa page hang ni kelapan sisa ya pi atau ka day ni em. Di hang ni pihak klik link. Bisa cek nak to belaj kaya day ni em kanika dor hang ni bat hak to ka belaj. Di mentangan siuno nomor last date kadai arep kadai tarik mentau benai. Di ngang ni kadai sauspa arep tingka. Te ladangi page kanika bilaj ru kadai sauspa arep tingka. Te mentah pi klik pay bill. Te pin klik tu pay bill. Te hang ne sa pendap YouTube pin jong pi kumba pila shna pin hak toka Google GP ke jong pi. Te shwa pin tip. Te hang ne sa pendap YouTube pin kumba pi pendap hak puar ba pi tip jeng tip. Te hang ne ru kalau kaju sa tho yang pin hang ne kai perlok. Te perlok tangka ne ka video jong ala da pim sutu ngan sahi kai biang nya pihak awai pat ka next video. Te perlok saya komen la da pim sutu sakali jing peli ngan sa pen ibiang ka awai ka next video. Te perlok makan ka video jong ala kut ngatarai pim pat syai na namar ngarunga na syupen iya pihak ka jing kerki jong te lada pim itu bah lada pim isai bah subha se komen ngan sa pen iya pihak ka awai pat ka next video. Te ko bless you buan perlok ang kerja jonga.